Welcome to my YouTube channel Learn Yoruba with Ifeoluwa. Ẹ káàbọ̀ sí ẹ̀kọ́ èdè Yorùbá pẹ̀lú Ifeoluwa. In this episode, we're talking about type of furniture in Yoruba language. Types of furniture in Yoruba language. Table, tábìlì. Table, tábìlì. Chair, àga. Chair, àga. Tàbí ìjókòó, can call it àga, can call it ìjókòó. Stool, àpótí. Stool, àpótí. Bed, bẹ́ẹ̀dì. Bed, bẹ́ẹ̀dì. Mat, ẹní. Mat, ẹní. Mirror, dígí. Mirror, dígí. Cupboard, kọ́bọ́ọ̀dù. Cupboard, kọ́bọ́ọ̀dù. Shelf, pẹpẹ. Shelf, pẹpẹ. Plastic chair, àga oníke. Plastic chair, àga oníke. Tree, igi. Tree, igi. Wood, pákó. Those are the things that the furnitures came out from. The tree, the wood. Tree, igi. Wood, pákó. Wood, pákó. Wooden chair, àga onígi. Wooden chair, àga onígi. Wooden table, tábìlì onígi. Wooden table, tábìlì onígi. Dining table, dining table, tábìlì ìjẹun. Dining table, tábìlì ìjẹun. Small table, ìyẹn ni àwọn àga tó máa ń wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn tébù ńláńlá. Small table, tábìlì kékeré. Small table, tábìlì kékeré. Cushion chair, àga onífóòmù. Cushion chair, àga onífóòmù. Cushion stool, àpótí onífóòmù. Cushion stool, àpótí onífóòmù. Relaxing chair, àga ìsinmi. Relaxing chair, àga ìsinmi. Thank you very much for watching this episode, and please don't forget to like, subscribe and share. Thank you very much. And if there's anything you want to learn about the furniture, you want me to teach you in Yoruba, please don't forget to write it in the comment section. Thank you very much.